Hello guys, it's your boy Future Goteza ner. Manti wa shota na cameraman kwale no. Ner good day. Sela wa isa la na ba busanya na question. Loko ite na bot. So para making up. Na wa usa question la wa na ner. Da song le la wa ba ngambala xipa xa white. Minjani bot. Mpfuke ngongwe. Ngwe man. Mina surprise. Yeah. Wena ke? It's your boy Pastor Mafenya, the only legend that matters. Wena ke? Yeah, me pemo. Ntukulu wa kokwani ta. Kokwani me ku tenga Pastor Mafenya. So, bot surprise. Yeah. Na ngubusala. Yeah. Suka vanhu nyani. Wena mga kemfe vamani ku act. Hi ku acta kuna joy. Yeah, mina vona ka mina. Yeah. Ngiswela la. Yeah, sis. Yeah. Se Pastor Mafenya. Ya bukona. Ya loko vulavula fast angaswela ngajilajini loko vulavula wa swikhoma swilo loko n'wi byela. Yeah. And she's creative. But Mina ni vona ku ri kahle. Na hi setlela na ku rashela mavona ku zeni ko ku ri. Mara na hi setla act tani nga tlule un'wa maloyi. yeah, not to sis. Yeah. Se bot. Yeah. Yini lexi nga mhlekisa ku mtumbuluxa swilo leswi swo actor act. Like Mafenya production. Like talenta sunguli na ma pastor na malume ku acting la. Sunguli na malume. Malume va sunguli va actor. Ivi va ava kumeka ka mashoza. Va heta se va tala ka ngombomu. Va kumeka ku se va kumeka na mina. Yeah. Va munhu actor na vona se like ivi kumeka ku na mina na power for ku actor. Loven nghena. Ba power yin'we yikulu ngopfu swi kumeka ku ri swi phusha ngopfu swilo leswiwa. Yeah, power na mtivi bot. Se Pastor Mafenya. Yini xi nga ma endla ku mi tumbuluxa swilo leswi swo actor leswi. Loko na ri xikolweni ka grade 7 teacher ehenhla ti-drama so loko endla ti-drama a va ni themendela se ku va na siku rin'wana va ni vitana le staff ku wena so actor swi lingatini kumbexana loko u pfula TikTok swi nga wu phusha swi ya kun'wana swi ta wu veka kun'wana. Yeah, not to sis. Bot. Mina leswo actor a va ri ku acteni Pastor Mafenya na Sapu a Nhoveni. Tiphati leta to sungula va ha tola kuma leti. Ni fike ndzi navela na ku mina na ku va kha va vuya Nhoveni. Ni va hlanganisini na ku hlangana na va ku va heti ku act. A Nhova yin'wana yi hala ka magayisa laha va ku va heti ku act. Ndzi heta ni vuya kahle hete siku rin'wana na actor ni mbala na xikipa xona xa matric va nga ni chinge hi xona ku ni mbala matric yi nga se za ni fika. Yeah, ni vheti va fika va nyika nya phati yin'we ni ti vona ku ni na power until se ni heta ni vhuni va ni continue kokwani lava va vha ku vo kokwani problem na va ni kuza le ku kuteni ve ri mzaya ni va voneri na mzaya wa vona mara gogo So bot majolo. Eish. Ku jola na jola mara like yeah swona swa lunga mara eish like anjoli. Yeah. Why mi nga joli bot? Like na chava. Okay. Se malume wa surprise ke. Hey, ni nge vuli xikarhi ka vanhu ku na jola. Ma kuma mademe va ri na wun'wana. But na jola, I love my wife. Se n'wina. Mina ni joli ni vona ku na ku no jola ma vona swi nga disturb va comedy leya hina nga act so se ni vona ku na ku no jola swi nga disturb mara ko jola na jola son Ai sure wala wa ku ti relationship to masiku lama to lana u pfuka na poto kha u vutisa ku jola kumbe a ni namuntlha ni vutisanga kumbe wa kumbe chayini maso Evalon wala lol. Manyana so bot. Yeah. Hi ku ya hi n'wina. Yeah. Mi rini ka ti-followers ta n'wina ta ka TikTok? The followers tona na ti vona like ni nga la ku va khensa ku ri va hi follow va ya mahlweni. Ya khensa na support leyi va nge le ku hi endleleni ka yona. Yeah. So Pastor Mafenya hi ku ya hi n'wina ke. Ya a va follow ku ya mahlweni sweswo ntsena. Ta gimeta kwala. A ni voni swin'wana. Yeah. Hi ta ka n'wina bot. mina ni ta ku ri a va follow ku ya mahlweni a khensa mara ni vona swin'wana a va hamba va sungula ku ba video lava va ku ri
vanhu vo ekita na vona ni tikume hi joyinini hi vuye ba yin'wani va ku hi hava vanhu vo ekita na vona a mara hete leyi tikuma hi ku mi na cameraman vuxaka ma vona hikuva hi kha hi ba video teti a nga comment ka TikTok ku tata mi ni ta va cameraman ni ta ku na n'wi khensa na xaka ne ya amkhensa ti-followers ta hina ta ka TikTok ane hi ta yi tsema kwala ya cameraman